ده راپورتێک مالپەرە ئەلمۆنیتۆرە ئەمریکی دەلجێر سەرنوویسا بسەرکەتنا کوردان لە کۆبانیە سیاسەتە تورکی تێک دەبە. نویسکار ئەمبێرینە زەمان دنویسینە گۆ بهەزاران کوردان لە تورکی ئیران عێراق و سووریە دە ئاهەنگێنە بە هەلکەفتنا ڕزگارکردنا کۆبانیەدا لە پاش 133 ڕۆژان ژێ بەرخەدانی دژی چەکدارên داعشê سلۆگانێنە کۆبانیە ئازادە پشتە ئۆژێلانە هەلددان. ئەو سەرکەفتنا گۆ بزۆرێ هاتیە گۆهرتنەک دە دۆسەیە کوردی دەیە. و هەن چاودێرە دەبینن گۆ ئالیە بێتر بسەرکەتیە پەکەکەیە و یê şikestî netene Daeş lêbelê Tirkiye jî. Hejmara Kurdên Îranê got di şer de bejdar dibin bilind diba û Îran bi vê yekê dixwaze pirsgirêka xwe derxe derveyî sînor û bi vê yekê jî rêxistina Daeşê Tirkiye lawaz bike. Serkeftin ne tenê diwarê şer de bû lê giha asa dîplomatîk got ev yekem cara Amerîka û rengekî fermî têkiliyan bi PKK ya got di lîsteya terorê de ye li nêk Wezareta Derve ya Amerîkî ava dike. ده پیوندیەکە تەلیفۆنی دە لەگەل ئەلمۆنیتۆر هەفسەرۆکا پەیەدەی کۆشاخی سیاسی ژێ یەپێکی ڕێیە ڕاگەهاند گۆ کوردان داعش کوبانێ و بالیکاریە دەربەیەن ئازمانیەن ئەمریکیە تێک برن و هێ پەفچوون لە گوندەوار بەردەوامە. سەرۆکۆماری تورکیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەنێکی عاجزبوونا خۆی ji ڕۆژنامەڤانان re dê 26 çileya pêşî de eşkere kir û ragihand گۆ wî ji serokê Amerîkî Obama xwestibû گۆ alîkariya Kurdan neke lê Amerîka sê bar ji alîkariyan بفروکین 330 رکرن کوبانی و نیف بار جوان آلیکاریان گهان داعشی و پرسی ماکی آلیکاریا رخصنه دکه. امریکا جیجه ترکیه آج زش برگوره نده فروکین امریکی گو بنگاه انجرلیکه یا لشکری ده ریش اندجی رخصنه داعشی ده بکار ورینه و سرویه که بر پرسیارن امریکی جی حکومت اولات خو خواستن گو بنگاه که لشکری لهرما کردستانش دیویا انجرلیکه وکن. لپاش گهاندنا آلیکاریان جفروکیان تورکی نەچارماگ و کاریدۆرەکێ ji 105 پێشمەرگەیەن هەرێما کوردستانê re da got bi topan alîkariya yepekê bikin veke. Dîplomatîkekî Rojava got nexwest navê xwe eşkere bike dibêje got Tirkî alîkariya Daişê dike. Tirkiye vê yekê re dike û têzanîn got Tirkî dora 200,000 penaberên Kobanî hewandiye û bêtirî 1000 şervanên yepekê li nexweşxaneyên Tirkî tên derman kirin. Kobani söz konusu olduğunda bakıyorsunuz dünyaya kalkıyor. Erdogan nîşan dide got ew ê fişarên siyasî û aborî li ser Kurdên Sûriyê ta tevlî rikberiya Sûrî û dijminatiya rejîma Esed bikin bike û dibe got bandoreka wê ya negatîv li ser pêvajoya aştiyê jî li Tirkî hebe. Asya Abdallah doza alîkariya Tirkî kir boşno avakirina deverên Kurdî got Türk ne tenê gefê li Kurdan lê li her kesî dixwin.